ягон мавҷудоти зинда бетабиат вуҷуд дошта наметавонад, яъне об, хок, ғизо, ҳаво, либос, набототу ҳайвонот ва ҳарорати мӯътадилу мунтазам барои организмҳои зинда ва одам лозим аст. воқеан вақте мегӯем ки табиат мекунад моро табобат, ба он мафҳум аст ки ҳар гиёҳ корхонаест печида ки дар он синтези беш аз 1000 моддаи биологӣ фаъол сурат мегирад ва барои як теъдод бемориҳо шифо мебахшад. дар чунин мавзеъҳои зебо гӯё табиат худ хитоб менамояд ки дарде нест то дармони он дарманд набошад. корфармоёни ҷопонӣ ба қасди афзудани қобилияти кории тобиёни худ идораҳоро бо бӯю накҳати нозбӯ, бобуна, пудина, мармарак, гашнич, сарв ва санавбар хушбӯй мегардонанд, то ба таҳкими ҳофизаю рафъи хастагӣ ба афзоиши фаъолияти зеҳнӣ мусоидат кунанд. аввалин чизе ки барои як табиб лозим ҳаст, илми мизоҷшиносӣ мебошад. дар замонҳои қадим то замоне ки тибби муосир рушд кард, тамоми бемориҳоро ба воситаи илми мизоҷшиносӣ ташхис медоданд, ки решаи он ҳам аз ҳамон 4 унсури муқаддас сарчашма мегирад, ки иборатанд аз об, хок, оташ ва ҳаво. баъд мутобиқи инҳо ҳам хилти ки дар инсон вуҷуд дорад, хилти балғам, хилти хун, сафро ва савдо мебошад, ки ба истилоҳи дигар инҳоро мизоҷҳои чаҳоргона меноманд. дар тибби қадим тамоми бемориҳоро ба 2 гурӯҳи калон тақсим менамуданд. як гурӯҳи бемориҳо ҳастанд ки сабаби асосии онҳо аз гармӣ ҳаст ва як гурӯҳи дигар ҳам ҳастанд ки сабаби асосии онҳо аз хунукӣ ҳаст. ва ҳамин мизоҷе ки мо ҳам гуфтем 4 то, 2 тошон гарманд ва 2 тои онҳо хунуканд. 2 тошон барои инсон гармӣ медиҳанд, 2 тошон барои инсон хунукӣ медиҳанд. ва тамоми гулу гиёҳҳое ки мо барои доруӣ истифода мекунем, ё мизоҷашон гарм ҳаст, ё мизоҷашон хунук ҳаст. агар аз илми мизоҷшиносӣ мо бехабар бошем, ба беморе ки муроҷиа мекунад, агар бемориаш аз сабаби гармӣ бошад, решааш гармӣ бошад, мо гиёҳҳое диҳем ки он ҳам гармӣ медиҳад. ин бемор на он ки саҳат мешавад, солим мешавад, бадтар бемор касал мешавад. ё баръакс, агар беморе муроҷиа кунад ки сабаби бемориаш хунукӣ бошад ва мо гиёҳҳое интихоб кунем ки он ҳам мизоҷаш хунук бошад, яъне хунукӣ дар хунукӣ бемории мизоҷро бадтар мекунад. пас барои мо лозим ҳаст ки пеш аз он ки ба гиёҳдармонӣ машғул шавем, илми мизоҷшиносиро аз худ намоем. тамоми табибоне ки 300 сол пеш мисалан то тибби муосир рушд кард, равиши ташхисашон, яъне озмоишгоҳи тибби ниёгони мо илми мизоҷшиносӣ буд. осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ дар як гӯшаи ниҳоят зебо ва афсонавии ноҳияи айнии вилояти Суғд дар соҳили дарёчаи Путхини деҳаи Путхин дар баландии 1820-2000 метр аз сатҳи баҳр, дар масофаи 12 километр аз маркази ноҳия, 189 километр аз маркази вилоят шаҳри Хуҷанд ва 177 километр аз пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе дуртар ҷойгир шуда, дар нишемангоҳҳои қаторкӯҳҳои Ҳисору Зарафшон доман паҳн кардааст. маҳалли осоишгоҳ ба осорхонаи табиӣ шабоҳат дорад ва яке аз зебоманзартарин қисми ноҳияи айнӣ ба шумор меравад. солимии давлат аз солимии ҷомеа вобаста аст. табиати Тоҷикистон худ шифобахшанда буда, ҳар як мавзеи он гулу гиёҳҳо, обу чашмаҳо ба кас дорӯи дармон мебахшад. хусусан ин дармонгоҳ шароитҳои хуби табобатиро дорост. соли дуюм аст ман дар ин осоишгоҳ ба ҳайси ҳамшираи шафқат фаъолият дорам. мо бо беморон тариқи маҳздармонӣ, сӯзандармонӣ, гиёҳдармонӣ, шустушӯи рӯдаҳо ва
و دیگر اصولهای طبابتی را میگذرانیم. در اینجا متخصصان با بیماران درس‌های فهماندهی میگذرانند آیده پیشگیری نمودن هر گونه بیماری ها، شناخت و استفاده گیاه ها شفا بخش. چنانه بزرگان ذکر کردند خود طبیب خود شو و درماندی خود کن دوا. موضع آسایشگاه با طبیعت افسونکار، منظره‌های زیبا، هوای صاف و بی‌غبار، میوه‌های شربت‌ریز، درخت و بوته‌های آرایشی، دریای شوخ کوهی و حوض‌های پرآب، چشمه‌های جوشان، گل و گیاه‌های نادر و درمانبخش، هیهی بلبل و صدای آرامبخش یک زمره پرندگان، منبع صحتی و عامل طبابت بیماران و حضور و حلاوت فراموش نشونده برای استراحت کنندگان منطقه و جهان محسوب می‌یابد. ما در آسایشگاه پودخانه نوحه عینی استراحت کرده ایستاده‌ایم. من 3 روز باز در این استراحت میکنم. آسایشگاه پودخانه که در احاطه کوههای بلندکوهی نوحه عینی جایگیر شده است. در اینجا بسیار منظره‌های خوب می باشد. باد و هوا، اقلیم و موقع گئوگرافی جایگیرشوی آسایشگاه بسیار خوب می باشد. در این آسایشگاه از گیاه درمانی معالجه کرده می شود. بغیر از این در اینجا از ساونای آلمانی، محض بدن برقی و دیگر نمودهای معالجه استفاده کرده می شود. بغیر از گیاه درمانی در این آسایشگاه خوراک هایی که برای مزاج تیار کرده می شود، در ترکیب این خوراک گیاه ها استفاده برده می شود که این برای برقرار کردن سلامتی مزاج اهمیت کلان دارد. و باید همین را قید کرد که مدتی من از 3 روز باز در این آسایشگاه خب توابع گرفته ایستادم و من بسیار معقول شد، چون که بسیار منظرهای خوب دارد، معالجه های خوب دارد و من و شهروندان جمهوری توصیه می دهم که در این آسایشگاه آمده استراحت نمایند و سلامتی خود را برقرار نمایند. در آسایشگاه برای استراحت و طبابت و حضور و حلاوت ساکنان معاصرترین شرایط با بهترین استانداردهای جهانی مهیا گردیده. در آن یک زمره بیماری‌ها از قبیل بیماری‌های دل و شریان، تربات، فشار خون، استئاتروز، علت‌های مشک‌ها، بغم و بافته‌ها، عصب و ستون مهره، فلج، استئوخندروز، رادیکولیت، کسل قند، عضوهای داخله، امراض زنانه، بیزوریاتی، علتهای پوست و دیگر بیماری‌ها با معاصرترین تجهیزات‌ها از کشور آلمان، پرهیز شفایی، آب درمانی، معالجه با طبیعت ناتکرار و فضای افسانوی، ورزش درمانی و با استفاده از همه نماد گیاه‌های وطنی به جان و تن خسته و درمان شما درمان می‌بخشند. این جایی که ما قرار داریم آسایشگاه دکتر طاهری در دهه پودخانه نوحه عینی. من مدت زیاد است در اینجا با گیاه درمانی مشغول هستم و این آسایشگاه باور کنید در موضع قرار گرفته است که یک گوشه بهشت آسای تاجیکستان حساب میشد. از جهت باد و هوا، سلقینی هوا و اون گل و گیاهی که در اطراف این آسایشگاه هست خودش سلامتی ما رو برقرار میکند. ما میبینیم که بسیار استراحت کنندگانی که از جاهای دور نزدیک میآیند از این با یک تب بالیده میروند، چون که خودی آب صاف اینجا که در ترکیبش مینرال های طبابتی هست حتی برای رساندن سنگ گرده کمک میرساند و گل و گیاهی که در اطراف همین آسایشگاه ما مشاهده کردیم 38 نمود دارد که هست برای بیماری های قند بسیار سازش کرده میتواند، برای بیماری های جگر و تلخدان، برای بیماری های گرده، برای نریزاندن موی سر و همین موادها رو ما البته جمع کرده خب سازش کننده با شکل های مجموع تیار کرده با همین استراحت کنندگان یا که با بیماران توصیه میکنیم که آنها از اینجا خیلی شفای کامل یافته میروند. خودی همینجا یک داروخانه طبیعت است، چون که آن موادی که ما تیار میکنیم اساسش در اساس خودی گل و گیاهای اطراف همینجا. حتی یک گیاه نادر با نام جفت آفرید هست که من همین در یگان آسایشگاه ما همین چیز رو ندیدم، فقط از روی بعض شنیده هم در دری رامید هم همین گیاه هست با نام جفت آفرید با زبان روسی یاترشنیکی. من همین 200 متر پایینتر از این آسایشگاه ما در نزدیکی خوب قمیززارش قرار دارد که از همه ما استفاده میبریم. اینجا بیشتر مردم میآیند برای بیماری های قند، آنهایی که از
بسیارتر بیماری‌های برانخیت یا که راه‌های نفس هستند خود طبیعت اینجا به دخالت داروی و گیاه‌ها علاقه میتواند که با راه طبیعی به اینها شفای کامل بخشند. بود آدمایی که آمدن هست تا بیماری قندش 23 بود وقتی رفتن از اونجا با 12 تنها از استفاده گل و گیاهی همین حدود من ندیدم که آنها با واسطه تبلیت یا که حب‌های امروز استفاده برن تنها با موادهای گیاه درمانی خوب توبه یافته رفتن. استاد قطبی کرام میگن که نمیگیرم 200 روم واشنگتن با یک سنگ سیاه تاجیکستان خودش تمام آب و گل و گیاهش شفایی است و حتی سروری دولت ما در آخران پیام خود برآمد کرده گفتن که 3500 گل و گیاهای شفایی در تاجیکستان ما هست و من هم یک شعر شاگردانی خود را در وصف آب خاک همینجا بخشیدم که زی خیال من نرفته زیب این دیار پتخین داروی و درمان جان است آب چشمسار پتخین سبزه رویت هر بهاران با هزار حسن و لطافت بهر من باشد بزیبتر سبزه و هم خاری پتخین گل ازاران بدیدم در وفا باشد سزاوار لیک سزاوار ندیدم در وفا یاری پتخین آب و خاک تاجیکستان لذت بخشد به جانم لیک باشد داروخانه بهر من کوهساری پتخین. طبیب عالمشمولی تاجیک ابوعلی ابن سینا در کتاب بیزوالش قانون در طب می نویسد ورزش جسمانی حرکت مقصدناک بوده به حرکت بی فاصله چقور مبادل می گردد. در آسایشگاه همه روزه طبابت گیرندگان و استراحت کنندگان با ترتیب نوی طبابت یعنی سیر و گشت در هوای تازه نزد کل و دریاچه شوخ کوهی قدقد گلباغ و انبوه درختان و بوته‌های شفابخش همچون اصول ورزش طبابتی مشغول می شوند. سری هر قدم آنها را طبیب صاحب تجربه با گل و گیاهای درمانبخش طبیعت اطراف آشنا گردانیده طرز استفاده آن را در شرایط خانه می آموزاند. بیماران را در طبیعت طبابت کردن مفیدتر است و بیمار را تیز شفا می‌یابند. برای همین مثلا از سال 2009 ما همین آسایشگاهش را سر کردیم از یک کتیج سال دوم 2 تا 3 تا من امسال سال نهم است که البته ما شرایط خیلی خوبتر برای استراحت کنندگان پیدا کردیم که از آن جمله 20 نفر میتوانند که با شرایط نازنین در داخلی همون اتاق خوابشان حاجتخانه هست دوش هست همه شرایط ها آماده کرده شدگی. مثلا در همین آسایشگاه ما البته در مدت 9 سال گوییم از خارج کشور روسیه، بلاروسیا، اوکراین، گرمانیا، از بلغاریا در همینجا البته آدم ها آماده رفتن. در همین دره ما زیاد از 40 چشمه های شفابخش هست که اگر هر یک نفر بیاد اساس حیات انسان آب هست. وقتی که همین آب تازه باد و هوایی بنوشن اینا اینجا غذا میگیرن انرژی میگیرن یعنی انرژی انسان با دویم انرژی زیاد و کم میشد هر چقدر که انسان اگر همین آب مخصر استفاده کند باد و هوای تازه غذای سالم و تیز سالم میشود. در ما یک ترمین هست یاتروگنیا یعنی که یک نفر بیمار اگر سکته دل شدگی باشد یا جوان هم در نزد همونا خوابونید از سخنهای همونا همون نشانهای بیماری در این هم میگذرد با خودش تلقین کرده میگیرد. وقتی که ما هر روز بیمارای گرفته سیر و گشت میبردیم در کنار آبهای شفابخش استفاده میکردن پروسس طبابت شوی بیمارا تیز میشود یعنی که طبیعت انسان رو طبابت میکند. و در اینجا ما امروز زیاده از 26 دستگاه هایی که طبابتی هست مثلا اپارات مگنیت، اپارات طبابتی چشم، اپارات رادیوالنوای تراپی، اپارات راست کردنی سیستم همین دستگاه های زیاده در اینجا آوردگی یعنی که هم طبیعت هم فیزیوتراپی که مردم فکر میکنند که من کسل شم پول دارم پول قطعی نظم میشم این فکر تماما نادرست چون که اکثر آدمای سرپول تیز مرده میرن برای سلامتی خودشون وقت نمییابند که ورزش کنن دوان اهمیتاً سرچشمه بیماری ها میشه. خوش دوم چیز است که ممکن که دکتر منو لچه کنه مثلا من امروز ممکن من یگان قصه طبابت نمیکنم من راهش نشون میدم تو اجرا کردی نقش میری و من امروز یک سیستمی سالم گردانی با اصول دکتر طاهری تاسیس دادم یا اختراع کردم که تمام بیماری که میبیاد اجرا میکند از 70 تا 100% شفا میبرد به شرطی که اجرا کرد. اجرا نکرد تنبلی نکرد و هیچ کس کمک کرده نمیتونه. استفاده عمومی خوراک پرهیزی در آسایشگاه تاثیر عامل‌های کورورتی را پرزور نموده شفایابی را میتیزاند. ابوعلی ابن سینا هنوز در زمان خود 3 طرز مهم درمان را پیشنهاد کرده بود.
аввало илоҷ бо сухан, сипас тавассути гиёҳ, ниҳоят бо воситаи теғ. дар осори синои бузург роҷеъ ба табобат бо гиёҳ хеле нуктаҳои судманд баён ва таъкид ёфтааст. табибони осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ бахусус табиби ҳозиқ мулозуҳур ҳикмати табиби нотакрорамонро дар кори ҳаррӯзаи худ истифода мебаранд. дар осоишгоҳ бо истифода аз муосиртарин таҷҳизотҳои кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон амсоли ҳамоми буғии олмонӣ, ҳиҷома бо тарсҳои табиӣ ва сунъӣ, сӯзанмонӣ бо усулҳои нав ва дигар шарту шароити муосири табобат баҳри табобатгирандагони истироҳаткунандагон ба роҳ монда шудааст. духтари ман 3 сол боз бемор аст ва дар муддати ин 3 сол мо бисёр табобатҳои амбулаторӣ ва статсионарӣ гирифтем. ана ҳозир 9 рӯз мешавад ки мо дар санаторияи доктори шифокор мулозуҳур Тоҳирӣ табобат гирифта истодаем ва дар муддати ин 9 рӯз хело беҳбудӣ ҳаст ба духтари ман. худашонро чӣ хел ҳис мекунанд назар ба он қадар муолиҷаҳое ки дар дигар ҷойҳо кардед? дар ин ҷо доктор методҳои худашонро доранд ки ин методҳои доктор ба духтари ман бисёр фоида карданд. чӣ тавре ки шумо аз суҳбат бо бемор шунидед, имрӯз хатогоҳи духтури мо ҳамон иборат ки бисёр бемориҳое мегӯянд ки табобатнашаванда ҳаст ва вақте ки табобатнашавандага алкар рӯҳи бемор вайрон мешавад ва дигар дасту дилаш аз дунё хунук мешавад, худи ҳамин як сухани информатсияи нодуруст одамо куштанаш мумкин. сухан заҳру позаҳру гарм асту сард, сухан талху ширини дармони дард. дар ин ҷо баъзан беморое мебиёранд ки албатта ман методи ки худама системи табобати худама ҷорӣ кардага ҳастам ки дар мадди аввал ман ба беморҳо дарс меомӯзонам. чунки якта доруқити якта уколқити бемор нағз намешавад. вақте ки бемор ёд гирифт ва аз паси саломатии худаш шавад ва 100% нағз мешавад. дории якум агар масалан гирем ҳаво бошад, мо дар инҷа бо усули методҳои нафаскашӣ ки шумо шоҳиди он будед дихани ина меомӯзонем. чизи дигар об беҳтарин дору аст. агар инсон ҳар ним соат 50 грамм об нӯшида истад, об як хел дар гардиш мешавад, бисёр бемориҳо аз вуҷуди инсон нест мешавад. афсус ки мардуми мо организмам талабот надоранд, мегӯянд не ки организми худи инсон бояд идора карда тавонад. сеюмаш яъне ки стумура, дар натиҷа ки вақте муҳраҳо бо ҳам мечаспад, зиз мешавад, гардиши хун ё нерве ки ҳамон органи идора мекунад вайрон мешавад. бо усули методи мануали терапия мо ҷобаҷо кардем ва аллакай дар давоми ҳамин 10 рӯз 30-40% ҳамин бемор беҳбудӣ пайдо шуд. албатта табобати ин тӯлонӣ ҳаст, 1.5-2 то 3 моҳ ҳаст. агар аз ҳамин система кор карда худаш ҳаракат кардан гирад, ҳатман нағз мешавад. чун ин бемор 2 соли дига пештар дар ин ҷо буд, дар насилка бардошта оварда буданд ва бо ин усул ки модари вай ҳам ҳамшери шафқат буд, аз паи ҳамон шуд. хушбахтона ман вақте ки инҷа омода мисол гуфтанд ки ҳамон нафар оиладор шуд, зан гирифт, нақ шуд. яъне ки аз нуқтаи назари якуме ки ташхиси духтуро буд, ин табобатнашаванда буд гуфтанд, лекин ман роҳҳошо ёд додам, вай нақ шуд. барои ҳамин бояд одамҳо роҳафтода нашаванд ва омӯзанд. принсипи асосии соҳаи тиб яъне ки фаҳмонда додан профилактика, пешгирӣ кардани беморӣ ҳаст. ман боварӣ дорам ки ин духтари зебое ки инҷа шитига ҳаст, давоми 1.5-2 моҳ ба нағз мешавад. ин дар омӯзишгоҳи тиббӣ мехонд, бо савии донишу баланд мекунад, мумкин оянда яке аз беҳтарин табибҳо шавад. ғайр аз ин ҳама дар осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ дороҳои гиёҳии боздорандаи хунравӣ барои бемориҳои занона, ороишӣ, муназзими кори дил, дороҳо барои муолиҷаи бемориҳои гулӯ,